клуби футзали Сорокампания 12 ноябри соли 2021 як ҳафта пас аз анҷоми мавсим зиндагӣ меҳнат кардан ва нони худро ҳавл ёфта хӯрдан аст ба фикри ман. кӯшиш мекунем ки дар киҷое ки набошем ростиро ҷустуҷӯ кунем ва кӯшиш кунем ки ҳама вақт рост бошем бо худ, асоси бо худ. Шогирдонро дар ҳамин рӯя тарбия кунем ки ҳама вақт дар роҳи рост бошем. бо бачаҳо як вохӯрӣ хӯрдака кардем барое ки қариб як ҳафта ҷои дагӣ набудем. таби ҳамашон болида буд. баъд аз қаҳрамонӣ либафин бисёр ба худ омадагӣ нестанд. ҳамон ҳадафе ки дорем дар зиндагӣ, мисол озир ман ҳамчун мураббӣ ҳастам, бозингарон ҳамчун бозингар. ҳадафи асосӣ мақсади мо қаҳрамон шудан буд. ва мо шукри худо ба ин сазовор шудем. як ҳиссоти хушҳолӣ аст ки он вазифаву ҳадафҳое ки доштем ба мақсад расида тавонистем дар ин сол. баъд ҳадафҳо душвортар мешаванд, мақсадҳоам дигар мешаванд ки як дар сатҳи дигарам бояд ба ягон ҷоиза сазовор шавем. қароргоҳи клуби футзали Сорокампания шоми 12 ноябри соли 2021 президенти клуби футзали Сорокампания Тоҷиддин Давлатов пас аз анҷоми мавсим бо ҷамъи мураббиён ва роҳбарияти клуби футзали Сорокампания аз ҷанбасти мавсим натиҷагирӣ мекунад. натиҷаҳо барояшон дилхушкунанда аст, зеро клуби футзали Сорокампания тавонист дар як сол 3 ҷоизаро соҳиб гардад. сабаби пайдошавии дастаи Сорокампания Элчибек Элчибов мебошад. аз федератсия ба мо мактуб кард ва пешниҳод кард ки агар хоҳед розӣ бошед дастаи худро дар футзали касбӣ معرفی کنید. 2013 بعد ما پیشنهاد کسی رو قبول کردیم، روزگی دادیم و دسته خود رو تشکیل کردیم. دسته سورکامپانی سال 2015 جای دوم، 2016 جای سوم، 2017 جای چهارم و 2018 و 2019 قهرمان ترکستان شد. و این سال 2021 سوم مرتبه قهرمان تاجیکستان شدیم. اینو چی خیلی اولی؟ رسیده؟ نرفته اگه اونجوری. اکبر اورتوکوف و فیروز سنگوف از ابتدای تأسیس کلوب سورکامپانیا در این دسته بازی میکنند. در اول در فوتبال کلان در هیئت دسته دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه فوتبال بازی میکردند. با تأسیس کلوب فوتبال سورکامپانیا به این کلوب پیوستند. از غیر کسبی سر کردم. از سال 2013 تا 2015 2 سال غیر کسبی با بازیگران دانشگاه سلاویانی یک جای سر کردیم. در همین شهر دوشنبه بازی میکنیم فقط بین خودمون. چمپیونات فرمول 55 هم فقط چمپیونات بود پیش. بعد 2015 شامل شدیم به لیگ کسبی در دانشگاه سلاویانی командаи худро дар онҷо дар ҳамин серияи про бозӣ мекард. Як сол мо дар онҷо бозӣ карда ҷои чорумро ишғол намудем. Соли дигар донишгоҳи Сламянӣ ба командаи Соро таъсис ёфт.
соли 2015 бозингарое ки дар дастаи славянский бозӣ мекарданд онҳоро гирифта командаи Соро компания карданд. Сорок номи модари мо аст ки аз ино соли 2013 гузаштанд ва меҳри модар дар дил сахт ҷо буд. ҳамин дастаро ба номи модарҷон монем Соро компания. тоҷиддин давлатов аз айёми наврасӣ дӯстдори бозии футбол буду ҳамеша футбол бозӣ мекард. зиёд хоҳиши онро дошт ки футбол боз шавад, аммо маслиҳати падар ӯро ба ҷодаи дигар бурд. вақти донишгоҳ мехондем ду роҳ буд, роҳи футбол ва тиҷорати тоҷирӣ. баъд аз он падар гуфт ки бачаам ин футболро накунӣ, тиҷората гир. мо сухани падарро ненагуфта ҳурмат иззат карда ва тоҷир шудем. лекин аз хурдӣ футбол боз мекунем, то ҳозир футбол боз мекунем. баъд аз он тиҷоратҳо мунаф шуд, ҳамин дастаи Соро компанияро ташкил кардем. тоҷиддин давлатов мухлиси клуби барселона аст. ҳамин дӯстдории беандоза нисбат ба ин клуб боис гардид ки борҳо ба Каталония сафар кунад ва имрӯзҳо пайвандонаш Муҳриддин ва Садриддин Ҷумаевҳо аз нафаронеанд ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар Барселона дар дастаи Санта Уялия тамрин менамоянд. мақсади ӯ аз ин иқдом он аст ки мехоҳад то фарзандон дар кишварҳое ки мактаби футболии пешрафта дорад тамрин намуда дар оянда дар пешрафти футболи тоҷик саҳмгузор бошанд. ҳар як шахсият дӯсткашӣ аст, гӯштингирӣ аст, футбол аст, дӯст медорад. ишқи ҷавонӣ аст, ҳамин чизамо дӯст доштагӣ ҳастем, ҳамин чиз меҳр бастагӣ ҳастем, ба ин футбол мо наметавонем. барои авай ба тамринҳо иштирок мекунем, тамошо мекунем ва худи ман мухлиси дастаи Барселона мебошам. то саи 2-3 шаб хоб намерем ки як ишқи футбол аст. клуби футзали Соро компания дар соли аввал дар лигаи касбии футзали Тоҷикистон бозӣ кардан мақоми дуюмро соҳиб гардид. дар он мавсим мо ҷои дуюмро ишғол намудем. дар ҳамон сол нишонзани беҳтарин шудам. 32 гол бар самар расонда будам. ва соли 2018 мураббии нави мо Пайрав Воҳидов бо як қатор бозингарони дигар ба дастаи мо омаданд. соли 2018 бо як гурӯҳ бозингарон аз дастаи Сипар ба дастаи Соро гузаштем. ба дастаи Сипар шартномаи мо тамом шуда буд ва қарордодро давом надодем ва пешниҳод аз дастаи Соро компания шуд ва бо як гурӯҳ бозингарон Сардору Файзалӣ, Муҳаммад Шарипов, Али Маҳмадов, Некрӯз, Шариф Насим, Ҳодамшоҳ Раҳмонов ба дастаи Соро гузаштем. бо омадани Пайрав Воҳидов рафти тамринҳои бозингарон тағйир ёфт, ҷиддият дар кор бештар гардид. тамрино пеш дар як ҳафта 3 бор буд. аз ҳамин сабаб қувват намекардем бо зиёда. кай Пайрав Воҳидов омад, вай шахс дар як ҳафта 6 бор тамрин мекардем, як рӯз истироҳат мекардем. як рӯз метавонист ки рӯзи бозӣ меғалтид, рӯзи якшанбе истироҳат мекардем, дигар рӯзош тамрин, як рӯз бозӣ мекардем бо ҳам. соли 2018 дар баробари дигар бозингарон Идрисёров ба ин даста пайваст. ман бори аввал ба тими мунтахаби зери 20 солаи Тоҷикистон даъват шудам ва ҷумҳурии Ӯзбекистон мо бо дастаҳое ки Ӯзбекистон, Қирғизистон бозӣ кардем ва баъд аз он ки мо ба Душанбе омадем,
ба маро даъват кардам ба тими дастаи сорокампания шаҳри Душанбе ва ман бо мураббӣ ва мураббии дастаи соро суҳбат кардам. Пешниҳоде ки ба ман кардам, ба ман писанд омад ва ман ба дастаи сорокампания пайвастам. Соли 2018 буд. соли 2017 ба ин даста омадам ва хеле ҳамун сол ба ман хушгузашт ки он сол мо чемпиониро ба даст овардем. ҳамон сол яъне соли 2018 дар лигаи касбии футзали тоҷикистон сорокампания қаҳрамон гардид. соли аввали фаъолияти мураббигӣ ё сабук он эҳсосо нест, душвориҳо дорад. лекин ба ин нигоҳ накарда мо соли 2018 тавонистем ки якум бор қаҳрамони тоҷикистон шавем. омили асосӣ ҳамин буд ки ҳар кас ба кори худ машғул буд. роҳбарони даста ҳама шароитро муайян карданд. ман ҳамчун мураббӣ ягон мушкилӣ надоштам. бозигарон ҳамон нақшаву дастуромадро ки мо медодем иҷро мекарданд. ҳамин омили асосии қаҳрамоншавии дастаи сорокампания буд. моҳи майи соли 2019 дастаи футзали сорокампания дар ҷоми олимпии ҷумҳурии қазоқистон иштирок карда ғолиби ин мусобиқа мегардад. қабл аз ин мусобиқа дар як семинар ки барои мураббиёни дастаҳои футзал пешбинӣ шуда буд, Пайрав Воҳидов иштирок менамояд. соли 2019 моҳи май ба шаҳри Атирав ба як мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми Олимп даъват карданд. мо ҳамонҷо рафтем ва дар ҳамонҷо ғолиби мусобиқа гаштем. 12 даста буд. як даста аз Россия буд, аз Федератсияи Россия буд, дастаи Делтаи шаҳри Астрахан, баъд дигар дастаҳо ҳамашон аз Қазоқистон буданд, лекин дастаҳо бисёри дастаҳо легионер доштанд. бузингарои дастаи сорокампания Муҳаммад Шарифов, Файзали Сардоров дар Қирғизистон 2-3 сол шуд иштирок мекунанд. дастаи мо дар турнири Олимп 2 сол пеш дар он ҷо иштирок карданд. ҷои қаҳрамон шуданд. ин ифтихори мо аст. шаҳри Бангкоки ҷумҳурии Таиланд, августи соли 2019. лигаи қаҳрамонҳои Осиё оид ба футзал. ҷумҳурии моро дар ин мусобиқаи осиёӣ дастаи футзали сорокампания намояндагӣ мекард. бозиҳо дар шаҳри Бангкоки давлати Таиланд гузашт. рақибон дастаи Вамоси Индонезия буд, Бангкок Бейрути Ливан ва дастаи Виктория коллеҷи Мянма. дар қаҳрамони Осиё мо он ҷо иштирок мекардем ва бо бозингарон машварат мекардем, бо мураббии даста Пайрав Воҳидов. ҳай соли якум соли баромад буд. мо дар онҷо аз нозикои онҷо огоҳ набудем. баромади сорокампания дар лигаи қаҳрамонҳои Осиё оид ба футзал чандон бобарор набуд. аз се бозие ки даста дар ин ҷо доир кард, дар 2 бозӣ ба мағлубият дучор гардид. шогирдони Пайрав Воҳидов танҳо дар як бозӣ ба яке аз дастаҳои Мянмар пирӯзиро ба даст оварданд. худи бозингарони сорокампания сабаби асосии ин нобарориро дар надоштани таҷриба дар мусобиқаҳои байналмилалӣ медонанд. якум бозӣ мо бо Вамоси Индонезия буд. мо он ҷо бурда сабдем, бо ҳисоби 2-0 ғалаба карда сабдем. баъд аз он бохтем бозиро. сабабаш тимҳое ки дар лигаи қаҳрамонҳо бозӣ мекунанд тимҳои пурқувват ҳастанд. аз сабаби ки пурқувват ҳастанд мо таҷрибаи кофӣ надоштем дар он ҷо. аз ҳамин сабаб мо камтар бохтем. ва тими мо тими ҷавон аст. бачаҳои ҷавон бисёр дорем. беҳад душвор. унҷа ҳамон лаҳзае ки ҳамон бозӣ накарда эҳсосоти ҳамҷа кати гирифтор мешавӣ, аллакай монда мешавӣ, дар фикр дар ҳамин чиз мезанад. ҷиҳати психологӣ беҳад душвор аст. ҳар кас тоқат карда вай наметавонад карда ҳаминҷо.
عموم همون چی کمبودی و نورسایی که دسته ما داشت در اونجا هم شایان شد که مثل در این مسابقه حتما باید بازیگرای سطح بالا باید بازی کنن سطح بالا بازی کنن و با این هم نگاه نکردم اون نظر با دسته که پیشتر اشتراک کردن در لیگ قهرمان‌ها دسته دیسی هیویس بود و سپر خوجند ما خوبتر با فکرم اشتراک کردیم و در اون جای در از 16 دسته جای دهم شدیم با فکرم در دو بازی مغلوب شدیم و یک بازی رو غلبه کردیم. سال 2020 برای دسته سورو کمپانیا چندان باقرار نبود. هرچند ابتدای سال برایشان باقرار بود، اما در آخر نتوانستند قهرمان تاجیکستان گردند. در بازی‌ها برای دریافت قهرمانی دسته سورو کمپانیا از دسته سپر شکست خورد. سال گذشته ما هم در سوپر جام باید دادیم، بعد چمپیون شدن نتوانستیم. سبب‌های مختلف بسیار بودند. سبب اساسی بود که بازیگر کلیدی ما فیض سرداروف جراحت برداشت در بازی سوپر جام. بعد ما لیگیونر گرجی که دعوت کرده بودیم، دو لیگیونر وقتاً که کیلا و مالخاص جراحت برداشتن بازی کردن نتوانست و در بازی اخیر فینالی محمد جان شریف هم جراحت برداشتن. امید فرصتی اجرای زعفر را داشت اما اجازه ندادند که این کار را کند. 7 ثانیه دیگر سال بچه‌ها معیب شدن، همچون من خودم رنگ بازیگر تا 2019 بازی کردگی بودم. 2020 برقرار شدگی فیض سرداروف هم برقرار پررسمی شدگی، شریف محمدم، نکروز علی محمدов نیمی دسته جراحت‌های خیلی وزمین داشتن، برقرار 100% شدگی نبودن. ایروی همین ما عنوان دسته چمپیونی را در فینال دادیم. طوری چند سال اخیر دسته سپر شهر خوجند یگانه رقیبی شایسته سورو کمپانیا می باشد که در برابر سورو کمپانیا برای دریافت قهرمانی لیگ فوتزال جمهوری تاجیکستان تلاش می کند. در تاجیکستان مثل سپر سورو یک دو دسته دیگه هم خیلی پرقوت باشد. فوتزال تاجیکستان سطحش بلند بشد و بازی‌ها خوب می‌گذرد. رقابت ما با سپر خیلی تیز تنده است. از اون است که من در اونجا فعالیت می‌کردم. دسته خوب است، رهبریتش هم برای پیشروی دسته خودشون هم کارا را انجام می‌دهند. هم دسته حرفه‌ای است. در سال 2021 رهبریت دسته فوتزال سورو کمپانیا برای به دست آوردن 3 جایزه کوشش به خرج دادند. برای عملی شدن این نقشه رهبریت دسته را ضرور بود که هیئت را پرقوت سازد. با این مقصد از جمهوری اسلامی ایران 4 بازیگر را دعوت نمودند. و لیگیونری که از ایران دعوت کردیم 4 نفر خیلی کمک ناس کردند، خیلی در سوپر لیگ ایران بازی میکردند و ما صحبت‌های خوب کردیم که مقصد ما قهرمانی است. علی میکائیلی مدت 6 ماه همراه با 4 نفر هموطن خود در تاجیکستان قرار داشت پیش از آن که به دسته سورو پیوندد در یک از دسته‌های فوتزال آذربایجان بازی میکرد. من میخواستم برم آذربایجان، امسال بازم میخواستم برم آذربایجان که رولا گفت ولی یه پیشنهاد اومده از تاجیکستان، گفت اگه جایی نمیری با هم بریم. با من حرف زدن، یه بازیکنم گفتم عیبی نداره بریم. یه چیزه اومدیم، زودتر میخواستیم بیایم اینجا که ویزامون به مشکل خورد دیگه، مجبور شدیم یه هفته بیافتیم دنبال کارامون که خدا رو شکر کارامون اوکی شد، اومدیم اینجا. محسن محمدزاده قبلا در لیگ برتر فوتزال ایران بازی می‌نمود. پیشنهادی به تاجیکستان آمدن را به او در بازبان مهدی مصطفایی کرده است و یک جایه با وی به دسته سورو آمدند. هم مهدی مصطفایی دوستمه، در تیم منتخب با هم آشنا شدیم. یکی دو باری که اونجا دعوت شده بودم اونجا با مهدی دوست شده بودم، آشنا شدیم. مهدی به من یه پیشنهاد داد که گفته بود از لیگ تاجیکستان یه پیشنهادی هست، یه تیمی هست که بازیکن میخواد، اگر سلام میدونی که بریم اونجا. یه ما صحبت کردیم، مهدی از طرف من صحبت کرد با تیم سورو کمپانی و دیگه همه چی اوکی شد که ما اومدیم اینجا.
بعد چند روزی به تاجیکستان آمدن لیگانیرهای ایرانی در شهر خوجند با دسته سپر بازی برای دریافت سوپر جام صورت گرفت. 5 روز اینجا بودیم که بعد 5 روز باید بازی می‌کردیم، بازی فینال سوپر جام. 5 روز بعد 5 روز رفتیم خوجند بازی داشتیم، بازی فینال با سپر که خدا رو شکر تونستیم 2-0 ببریم و چمپیون بشیم. ما یک 5-6 مشق یک جای کردیم و اون در بازی سوپر جام نشون که سطح بازیگرانی که مدارات کردن لیگانیرها سطحشون خیلی بالا بود. اساس باید همین که گفتی بازیگری لیگانیر باید از بازیگری معمولی باید یک 2-3 مرتبه باید سطح بازی باید بالا باشه. هشتم نوامبر سال 2021 چندی از بازیگران دسته سوروکامپانیا این شام به مهمانی دوستان ایرانیشان آمدند. با هم از هر خصوص صحبت میکردند. همین طور هفته 1 یا 2 مرتبه اینجا جمع می آیند. مناسبت ما با ایرانی‌هایی که در دسته ما لیگانیرهایی که بودن خیلی خوب بود و انسان‌های خوب بودن، رفتار خوب داشتن، بازیگرای خوب هم بودن اونها. محسن محمدزاده یکی از دفاعگران بود، من که خود در دفاع بازی میکردم، بازی او به من پسند اومده بود. با اونها در جایی بود که با اونها یک جا می نشستیم و خوراک می‌خوردیم، با هم دسته‌های ما در خانه اونها می اومدیم میشتیم، صحبت میکردیم درباره بازی‌ها. پنالتی 10 متر یا 6 متر؟ 10 یک دسته تیم خوب که یک دسته باگ یک دسته نوردی یک دسته محمد فیضعلی هم گلر سیاه هست. 13 اکتبر سال 2021 3 روز قبل از بازی اول برای دریافت قهرمانی لیگ فوتبال تاجیکستان دسته سوروکامپانیا بر مقابل سپر شهر خوجند وارد رقابت خواهد شد. اهل دسته مشغول تمرینند. تالار ورزشی کمیته انداز. مقصد اساسی مربی با فکر من همین یک فضای متواند در دسته کند که هر یک بازیگر بود با خواهش خود با یک طبیع بوده با مشق تمرین بیاید و اون چیزی که من همچون رای تعامل میکنم اجرا کرده تواند. برای این باید یک فضای خوب مناسبات باشد. تمرین و مشق از صحبت سر میکنیم، بعد گرم شوی، بعد همون چی هدفی داریم برای هدف رو گپ میزنیم و خوش میکنیم که تمرین ها شوق‌آور گذارد که دلبازان نباشد، برای که ما در یک هفته 6-5 مرتبه مشق میکنیم. شانزدهم اکتبر بازی یکم برای به دست آوردن قهرمانی تاجیکستان آید به لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان صورت گرفت. قسمت اول بازی با برتری بازیگران سوروکامپانیا با حساب 2-0 خاتمه یافت. اوزول باید چیز پس باید برماده تون. چون من دو گل دادم. وقتی با خواهد پرسنال بازی نیست ویر نبازی کنه. بازی دست نکنه کنترل کنه. همینجوری. حفظ نمونه ایگران. ما وقتی که قسم اول رو با پیروزی 2-0 بردیم و قسم دوم برآمده ما از خود باوری حاصل کردیم که بازی رو حل کردیم اما خطا کردیم. اما صاحبان میدان این برتری خود را در قسمت دوم نگاه داشتن نتوانستند. بازیگران سپر توانستند که بازی را 3-3 مساوی کنند و در سلسله ضربه های 6 متره پیروزی دسته خود را تأمین سازند. در قسم دوم خیلی با خود باوری سخت کردیم، جدیت رو از دست دادیم. از همین سبب بازی رو باختیم.
تا اشتباه نکنی، تا باخت ندی، نقطه ضعف‌ها مشخص نمیشه. خوب شد به نظر من که ما بازی اول باختیم، به خودمون اومدیم. خوب بودی باخته، به نظر من خوب بود، به خودمون اومدیم که مغرور نشیم. سبب اون است که وقتی که سبب اساسی است که حریف هم حریف پرقوت است و یک اشتباه کردیم و حریف استفاده برده توانست و اما رفتی بازی رو به دست خود گرفت. در بازی دوم برعکس بازی اول، هرچند بازیگران سپر با برتری 2 توپ در پیش بودند، ولی تا انتها بازیگران سارا حساب را 2-2 نموده در سلسله ضربه‌های 6 متره سارا کمپانیا پیروز گردید. در بازی اول وقتی که حریف 2-0 در ما 2-0 پیشتر بودیم، حریف نفری پنجم رو با بازی برآورد، دروازه‌بان رو استفاده بردن و ما رو استفاده بردیم، همین رو توانستیم حساب رو مساوی کنیم و بعد مانند روز یکم با سلسله ضربه‌های پنالتی غالب آمدیم. شهر خوجند 23 اکتبر سال 2021 2 ساعت قبل از بازی بازیگران سارا کمپانیا به تالار ورزشی حاضر شده تا سر شدن بازی به تمرین آغاز نمودند. خوجندم که ما رفتیم با روحیه خوب رفتیم، چون بازی دوم ما برده بودیم، فکر خوبی داشتیم، خوشحال بودیم که میریم اونجا. رفتیم اونجا خوب استراحت کردیم و بازم بازی خوبی بود. یک بود، یه کورنر شد، یه گل خوب فیضعلی کاپیتان تیم زد، 2-1 شد که اونا 5 کردن، چون بازم باید ریسک میکردن دیگه، چون داشتن میباختن باید 5 میکردن که 5 کردن. ما تونستیم گلای بیشتری بهشون بزنیم، 6-2 بردیم. بازی حل کننده برای ما هم بازی سوم در خوجند بود و بچه‌ها توانستن که سرجم شوند و اون هدف و مقصدی که داشتیم به هدف ما رسیدیم و با حساب کلان غالب آمدیم. نیمه اول بازی چهارم 3-2 تموم شد. 3-2 ما جلو بودیم. اونا هم خودشونو باخته بودن. اونا هم 3-4 تاشون نبودن، 8 نفره اومده بودن که دیگه خودشونو باخته بودن دیگه. و نیمه دوم 2 تا اشتباه کردیم که گل خوردیم، دیگه نتونستیم برگردیم. 13 دقیقه فکر کنم وقت داشتیم که بتونیم گل بزنیم. هر چی زدیم نرفت دیگه. 4-3 وای دادیم. همین طریق نتیجه 4 بازی دسته ها مساوی 2-2 انجام پذیرفت.
بازی پنجم یک هفته بعد در تالار ورزشی کمیته انداز شهر دوشنبه دایر گردید که با حساب 2-1 دسته سارو کمپانیا پیروز شده قهرمان تاجیکستان گردید. اینجا آمده بودیم که هم تمرین کنیم هم کمک کنیم و قهرمان بشیم. بیشتر هدفمون بود. ما با بچه‌ها باور داشتیم که اینجا رو این سال ما میگیریم. ما اول محسین همه یک جویا کوشش میکردیم که همین چی جامی هست باید همین سال ما گیریم. قهرمان تاجیکستان شدن برای بازیگران سارو کمپانیا انتهای کار نبود. پس از یک هفته در تاریخ 6 نوامبر بازی فینالی برای سارو کمپانیا و سپر شهر خوجند برای دریافت جام تاجیکستان در تالار ورزشی کمیته انداز شهر دوشنبه برگزار شد. در این بازی هم سارو کمپانیا با حساب 4-2 پیروز شده غالب جام تاجیکستان گردید. همین طریق دسته سارو کمپانیا در یک موسم توانست که صاحب 3 جایزه گردد که در تاریخ فوتبال کسبی تاجیکستان بار اول است که عملی می شود. در تاجیکستان 3 جام رو یک عبورا گرفتیم. در 6 ماه یک سالگی نگفتنی است. چی هدف و چی مقصدی بود به اجرا رسوندیم؟ یک احساساتی که از اجرای وظیفه‌ای که به ذمه گذاشته شدند میبروی یک همون حسیات است که ما توانستیم همون چی جایزه‌ای که بود در این سال به دست بیاریم. وقتی که بازی میشد شما شاهد بودید که بازی بیاد با درجه بلند بازی کردن و رقیب بیاد با قوت بود، بازی بیاد و از بین میرفت. در اون لحظه که گل میشد یک احساسات، یک خرسندی که نگفتنی بوده. لیکن ما خیلی خرسند شدیم که به این مقصد رسیدیم. بچه‌ها چمپیون شدن که رقیب ما با قوت بود. لیکن بچه‌ها ما هم لگندر از ایران پروفسیونال هستند، تجربهشون بلند است، نتیجه خوب کردند و ما خرسند کردند. دل ما پر بود که ما قهرمان میشدیم. در زبان ما تجربهش بسیار بلند بود. مصطفی مهدی یک چند تایی که همدستایی که من با من رفیق
дар ҳамин марҳилае ки ҳозир ман зиндагӣ мекунам, дар ҳамин давраи зиндагӣ ман ҳадафи асосии ман розигии падару модар аст. Чи ҳам заррае бошад, қарзи фарзандие ки ман дар назди падару модарам дорам иҷро карда тавонам. Розигии падару модари ман дар ҳамин марҳила чизи аз ҳадафи асосӣ аст дар зиндагӣ. Дуюм, ҳамчун мураббӣ вақте ки ман ҷавонҳоро тарбия мекунем, гӯш медиҳем ки тарбия дар роҳи рост кунем, ҳам вақт ҷавонмард бошанд, ҳам агар дар даруни майдон ҳам ҷавонмардона бозӣ кунанд, ҳам берун аз майдон ҷавонмард бошанд ва ба меҳнати ҳаво ва меҳнати соф ва нони ҳаво хӯрданро ёд гиранд. Мақсади асосии ин аст. Дастаи Сорокомпания, дастаи Сорокомпания фаъолият мекунам. Як дастае бошад ки дастаи намунавӣ бошад дар Тоҷикистон. ҳам аз ҷиҳати инфраструктура, ҳам аз ҷиҳати шароити бозингарон, ҳам аз ҷиҳати бозӣ бояд фарқият кунад. Оли кор бисёр аст, камбудию норасоӣ бисёр аст. Ба он нигоҳ накарда ки мо қаҳрамон шудем, бояд бисёр кор кунем, меҳнат кунем.